sa vama su srpski gameri, danas ću igrati Five Nights at Freddy's 2 demo i hajmo da se proseremo, yeah! I krećemo. Grand reopening, vintage pizzeria given now live, come back part of the Ok, igrat ćemo prvu noć, pa ćemo skinuti FNAF preko neta pravi, pa ćemo igrati druge noći, ne brinite se. Znači, Dakle, kao što vidite ovdje je Mengulovna pederska ljubljenica Foxy. Ja. Part servis, nemoj gledati tu. Nemoj tu da gledaš. Gleda s. Okay. To je kad skidaš masku. Daj da vidimo. Toga ima nekada. Tu stoji profil. Papir je. Dakle. Di je Wind Up Music Box? Čekaj, da nađemo. evo ga. A jes. Dakle, u sobi broj 11, oko 3 sata će vam se početi prazniti ovaj Wind Up Music Box. I to trebate non stop puniti. Ne znam baš da li oko 3, možda oko 2, tak nešto. Ako ne kličete taj Wind Up Music Box, onda će vam doći Mangle ili Foxy ili ona marioneta kao valjda trebate njenu decu kao nešto uspavljivati to, zato ako to ne uradite onda će ona doći. Znači, mi sad nema za sad nikog. 3 lutke su tu. Nestale. Znači, ako vam nestanu lutke... Wind Up Pop, 2 sata. Wind Up Music Box se prazni, znači u 2 sata. 2 sata. A sad ako nestane nama jedna lutka... Punite taj brzo Wind Up, znači to trebate dosta puniti. Sad ćemo skinuti malo da ima. Tako ga ima, nema nikog. Nema nikog sasvim. Znači, gledajte sad. Lutke. Ako vam nestane jedna lutka, to znači kao, to su neki tojovi i oni mogu isto uživati. Nestali su 2 lutke. I doći, dakle, morate brzo wind upat. 2 lutke su nestale. Ako nam neko iskoči, sam nikog se sada. Vidimo, ja mislim da je Čika, ne znam gdje je, valjda u nam. Ne znam na kojoj kameri, zaboravio sam, nisam da ovo je Čika. Tu je i ona, još sam da nju se kompletira predivica. A Bonnie je, ovo neko hoda, čini mi se, ne šanse. Bonnie je uvek. Samo da nađemo. Nije ovdje. Ovdje je Bonnie uvek. U ventilaciji izgleda. Ovdje nije. Brzo Wind Up Music Box. 3 sata. Što je zadivljujuće da smo napravili. Da, mnogo zadivljujuće. Okej. Nije niko za sad. Wind Upa ćemo. Idemo u sobu jer i to. Nema niko. Čekaj. Još je Čika tu. Još se državam. Još se drži. Dakle, znači mi ovo danas samo snimamo Nikola i Pavle, dakle nas dvojica, niko više ne snima. Ostala je samo jedna lutka. Freddy je još tamo se stabilizovao lep na policu.
igrica. Oh! Da nije negde. Ovdje je negdje, čim se ovako čuje. Brzo moram vindapat. Idemo ovdje. Okej. Idemo ovdje. Okej, malo smo smanjili, kao što vidite da se ne ukenjamo. Malo ćemo i pojačati da bi vi čuli, da bi znali kakva je muzika. Pa isto je ovako, čim je ovako opasno. Ne znam gdje, bre. Ne znam da nije prošao ovdje. Nema lutka, nema lutka, nema lutka, Gdje je lutak? nema lutka, nema lutka. Nema nijednog lutka, ovo je motherfucker. Sad ćemo ući u onu masku, sad ćemo ući u masku Fredija. Sad ćemo izaći da pogledamo. Okej, nema nikoga. Sad ćemo pogledati boks. Ne radi nam jedno svetlo. Što znači da je neko tu. Odmah ispred nas je neko tu. Okej, Freddy. Ok, silazimo. Još uvijek je tu. Wind up. Iskočite mi, nema šta sad, ljudi, nemojte se zaprepastiti. To je zaprepastiti, se. Biće zabavnije. I izlazim. Još uvijek je tu Freddy. A sad je 5 sati. Sad ćemo pogledati ventilacioni sistem. Znači, Freddy... Znači, sad smo igrali na kompjuteru. Nestao je Freddy. FNAF 2 i znači šta je bilo? Pogledajte. Iskočio nam 5 sati. O, čika, gdje su čika? Okej. Već snimamo 7 minuta. Nismo baš... I nema nigdje To Freddy. bi sigurno bilo to skoro. Sigurno ga nema. Pošto vidimo, Da, pobedili smo, da, Pobedili očigledno. smo 6 sati. I I sad ima jedna igrica i to bi bilo to što To se tiče će- ovog Five Nights at Freddy's Freddy's 2 i to je to. Ćao ljudi, vidimo se u sljedećoj sljedećoj epizodi. epizodi.